Open if मैम खुरमजरी तुम मेंबरबस इम्पैक्ट न्यूज़ ने मनुंग की थ्रोमदा Kshetrimayum Premchand मैम मुताम नोक्सरी ngasi खरंगा दौरे मतंग ngasi मरुइना हौजे हौजिमक इंडिया की अवनंग पुकलमदमदा CAB चनब यारोय हाइदुना तोंगान तोंगान बलुप सिंगना इहौकन हौनरकपा अदुगा मणिपुर के नंगारा ngasi पार्लियामेंट दा इंडिया की यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाहना मणिपुर दा बेंगल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 की मखादा ILPS सिस्टम अमा मणिपुर सु पुरुकलगनी हाइना फोंगलुकी वफमदुना मरम ओरगा हौजे हौजिमक मणिपुर लेरिबा अखोगी बीजेपी ने लुचिंगबा लेंगाक असिना यामना चावना सेलिब्रेट तौदुना अखोगी मतम क्यादगी मणिपुर की मियामना मतम क्यादगी तांदुना लागलबा डिमांड अमा फंगले हाइबगी यामना चावना हराव फोंदोकपगी वफम अमा लागपा अदुगा नकल अमरोमदा अखोगी नेसो अमदि नेफिप की मखाना तोंगान तोंगान स्टेट सिंगदा मणिपुर यावना ngasi asi total shutdown तौदुना हाइरिबा CAB से चनब यारोय हाइदुना अकन मखुंग संचलखिबा अदुगा अमरोमदना मुक हाइरिबा ILPS सिस्टम अमा मणिपुर लाकने हाइबसी मसी अकोइना तालुब डिमांडुदगी हेना अहेनबा खुदोल पोट अमा ओइना पिरकपा हाइबदी इस ILPS beyond expectation हाइबा हिनमसिगी मतंगदा मनुंगुना खरनबा अखोगी स्टूडियो इलेक्शन मेरिबसे अहानबदा आइगी हेक येता फंबिरिबसे BJP की स्पोक्सपर्सन होइबरिबा तामो सोमोरजित ने तामो हम ताम नोक्सरी अदुगा मथंग इलेक्शन बिरिबसिना संगाई एक्सप्रेस हाइबा मणिपुर की अखोगी नुंतिगी फोंग पाउसी असगी एडिटर होइबरिबा तामो खोगेंद्र खोमद्राम तामो सुना ताम नोक्सरी अदुगा मथंग इलेक्शन बिरिबसिना नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी की डिपार्टमेंट ऑफ लॉ दा PhD स्कॉलर होइबरिबा अखोगी लाइश्रम मालेम मंगालनी अहमदा अखोगी मालेम मंगाल ताम नोक्सरी अदुगा मथंग इलेक्शन बिरिबसिना AMSU हेडक्वार्टर की HRD सेक्रेटरी ओरिबा ब्रूस पेबम ने ब्रूस पुजाम ताम ने उक्सरी आई अहानबा वहंग से अखोगी ब्रूस पेबम हान लाक्सगे ब्रूस कोई नॉर्थ ईस्ट इनर लाइन परमिट सिस्टम लेबर स्टेट सिंग अदुगा 6 शेड्यूल लेबर स्टेट सिंग हारिबा स्टेट सिंग असिदा CAB से चनारोय हैबा फमसे लाखरे अदुबो स्टिल होजि होजिमक नेसो की मखादा AMSU नसु मणिपुर दा शटडाउन हाइबदी नॉर्थ ईस्ट दा CAB से चनाबा यारोय हैबगी खोगनसि लेप जंगसली मसिदा मरुइबा कोगी हारिबा CAB की मायोक्ता लाइबा सुमलबा खोंथांग असुगुम प्रोटेस्ट से करम वखलोंदा बेसिस ओइरगा तौबनो हाइबदी कोई मणिपुर की ओइनदी ILPS चल थमलगनी हाइबे फमि लाखरे कै थमबनिंगे हमदा थगतसरी अहान मक्तदा कोगी नहान से कोगी नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की गुवाहाटी दा फमगी इमरजेंसी मिफम अमना यूनानिमसली यानारकांदा नेसोई कंपोनेंट ऑर्गेनाइजेशन सिंगना ngasi tang tara sida khoigi total shutdown north east pumbada tawsi habna lauthoki matungina AMSU na su neso gi major component organization amoina reipak iram dam sida total shutdown gi khongjang changjin bani ngasi duke matik mapung phana myangi support ka loine changjin gi adubu yam laibak thibadi yama democratic oiba khoigi means of protest sida top state singa kitang thayaina rakanda khoi manipur gi khoigi khongjang loising phajin gi ba duga hojik phawur thador tibasing asi tasengna haiba pali ba lengak asi gi lujadaba thong si han makta AMSU na highly condemn tawjari aduga hojik lakadore wafam di hoi manipur gi akoina hojik reference lorga yengmatam da inner line permit akoigi Bengal Eastern Frontier Regulation Act 1873 si chatnaragani haina di parliament da lauthokre adubu in letter and spirit madu chatnabdi oidri hajatare aduna हौजिक लाकदोरिबा इनर लाइन परमिट सिस्टम असिदा मणिपुर से चप चाना CAB के मायोक्ता प्रोटेक्ट तौबा ngamgadra नत्रगा CAB से मणिपुर दा ILPS चनबा एरिया अमा मणिपुर से ओइरक तारबदी CAB एग्जाम तौनि हाइबा वाफम दुदी सुमलबसु याय मसिमदि अखोइना तसेंगना यामना वार्मली वेलकम तौइ मरमदी AMSU ना हांदगी हौना फोर फ्रंट JC ILPS सेमपदगी हौरकांदा हाइबा सिमिलर मेकानिज्म JC ILPS तालरिबा इनर लाइन परमिट सिस्टम नत्रगा मसिगा मानबा मेकानिज्म अमा खो येलहौमी सिंग प्रोटेक्ट तौगदमनि हाइना तान लागली दुगा मसिगी मांगदगी 1980 दगी हौरकांदा AMSU ना सु मणिपुर दगी मेरैबाक चा मिटोप सिंग ताथोखिगदमनि हाइबा इहौसिदि ngasi ngarang नत्रे हाइबा ताइ ana matang asida AMSU na laksningi ba wafam di hauzik manipur da inner line permit chatnaba leitri natrakana na hauzik
tasengna haiba matamda lakaduriba matam khara chatna bai adubu koina yamna hastily decision se lawrakanda Manipur da inaline parmi se ek olaba tawna khoi tasengna hai matamda yamna premature oiba khoigi celebration madudi tasengna hai matamda kitang kai haitare madudi mapung phawa na yam thina ngan malibra hai wafam khali maramdi ngasi fawda Manipur da hauge balengak singsina pirambe assurance kaya ama fulfill tawdaba adum leiri hai tare aduna akhoi AMSU gi natragana North East Students Organization gi oi bus stand di yamna clear oi maramdi awang nongpok lamdam pumnamakchi koi single entity ama oina single block ama low haibani masida sikchelu chanaba area khar su lare ILP chanaba area khar su lare hoi ILP se state ahum da chanare except khoi gi kai lairiba Nagaland chanai haida su khoi gi Dimapur exam tawta su Manipur da su apply tawra ani haibani ba chama na ba ma adu asam gi area khar di khundo mi ba masi akhoi NEHU gi oiba view dai di khoi accept tawjade aduna amana ama mateng pangrakanda amana ama awa tarakanda mateng pangna si haiba khoi state no lai aduna Citizenship Amendment Bill si tasengna yade sunya yade it is unconstitutional it is against the spirit of secularism haiba kanggu amaga som da CAB da close ama hapaga natrakanada state masa masa gi oiba interest to exempt tawtara di madu yagani haiba wafam siam khenai haitare for example Manipur su Manipur peoples against khoigi Citizenship Amendment Bill men pek sem ki basita sengna haiba matamda CAB gi total opposition haiba tare aduga JC ILPS seng risina ILP gi system natraga masiga manaba mechanism for that matter hauji su khoigi dustbin da taraga leiba haitare Manipur People's Bill si su makhala mane haitare manamdi Manipur People's Bill da indigenous people haiba chapchana palli aduga hauji leiba Eastern Bengal Frontier Regulation Act se Manipur da amuk hana masigi British subject oina koina oramba matamda masi leramba pasana parmi system do Manipur changa kanda masina hanagi CAB gina nationalized to khadoriba khogi mitop miancha in terms of crore BJP masang lakthoki ba haitare North East handagi hona thumjal laga laigraba in terms of crore khogi illegal immigrants mayam se khogi nationalized to gi process to di adum laigini aduga makhata na ano wasang pami thingni haibaneba ana Manipur di handagi hona mirai baksa mitop singse adum thomjal lai khre haiba sidi yamna senglaba khudam amani masigdam to su ko ihau changjalineba ana anoba mi changjalakpagi permit sembaga hana lerema mi sinui tathokpagi permission yaududna maduna makhala mani ana matang asida AMSU na lakchningi ba wafam di hauji laiba fibam asida akoi NEHU gi oiba ntra AMSU gi oiba stand di amuka hanna koi gi laiba component organization sing state taret ki puna koi decision lawgini aduga makhata ba khongjang do kada wai hau changjalakke de haibdi adudi matang matung na lakani haibdi koi gi NEHU amadi maroina NEHU ki part mo reba AMSU ki lori besena se awang puk lamdam gi pulap haiba tare awang pop lamdam as a whole North State as a whole da koi gi CAB si thambigano haibani kai gumba mafam ama mafam ani netraga mafam khara khak CAB si chanang gi matamda madugi impact tu masam thanam lakane haiba mafam duni ai makhata na Malem mangalak sege koi gi CAB se chara na bu khona bada koi gi Manipur da ILPS se thamjalak pani haiba mafam si madi koi dum khange adu bonga sagi ILPS akhoi beyond expectation akhoi na new the pot ama akhoi na pirak pani akhoi khanbi ga pirak pani hai bagi ofam sidi akhoi lengak tagi su yam sauna hairi ada masi karam tawduna akhoi beyond expectation agodoi ma Manipur gi miaw na bi ta laga lae adu masina hairi ba ILPS system ama Eastern Bengal Frontier Regulation gi makha da sem ga dori ba sina akhoi solution oi ba ya ga dori bra si matang thambi masi ahanbada potse anini haibadi first ILP amasung CAB se different oi makoi ani gi mathau tongan li makoi objective tongan li aduna Manipur miyamna talaga lakpa handaki matang saida CAB gi matanga lakpa di CABC gi purview si equity yaning de haibani CABC satna ba yaroi haibani aduga ILP gi pot oina toriba potsina magi function di ngasai gi ILP ne na notified toraba jaga sing saida pass yaujagadi permit si yaujagadi changba yati haibani ani se khene habi maram di CAB na tawduisina hana akoi 2014 gi makoina December 31st ki deadline ama piri se si phawba da changjal laga lakraba lebak ahum sidagi lakraba makoi gi community taruk sing sigi miyoi sing asi Indian citizenship pirani haibne aduna makoi se already hana citizenship pitho ani aduga ILP ga siga mari leina halaktre maram di ILP na any Indian citizen atopa state gi lakpa Indian citizen ama Manipur da sanga kuma tamda natraga for any purpose thabuk tauge oza oige anything mana Manipur da lakma tamda permit system se pass ma yaw jagadi laibia de haibane adu state da khoi Manipur gi oina di ILPC mangarang gi discussion na hangi discussion su aina
ꯇꯥꯖꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯑꯃ ꯐꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛ ꯑꯃ ꯂꯧꯏ ꯃꯁꯤ ꯂꯥꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯆꯪꯁꯜꯂꯛꯑꯒ ꯈꯨꯟꯗꯥꯁꯟꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯗ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯦꯔꯧꯗ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯐꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯅꯛ ꯅꯛꯄꯗ ꯇꯦꯂꯤꯄꯇꯤꯒꯤ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯔꯝꯕ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯔꯥꯏꯠꯇ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯁꯦꯇꯜꯃꯦꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕꯅꯣ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯚꯣꯇꯤꯡ ꯔꯥꯏꯠ ꯄꯤꯔꯤꯕꯁꯦ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟꯅꯦꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕ꯭ꯔꯨꯁꯅꯁꯨ ꯄꯟꯕꯤꯈꯤꯕ 1980 1994ꯗ ꯑꯦꯝꯁꯨ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯝꯁꯀꯣꯛꯀ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟ ꯇꯧꯅꯔꯒ ꯂꯥꯛꯄꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯇꯥꯟꯈꯤꯕꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯈꯤꯕ ꯃꯤꯇꯣꯞ ꯃꯤꯌꯥꯟꯆꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯋꯦꯗꯔ ꯗꯦ ꯕꯤ ꯐꯣꯔꯦꯅꯔꯁ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯤ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟꯁ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯃꯈꯣꯏꯁꯦ ꯈꯨꯟꯗꯥ ꯂꯩꯇꯥꯕ ꯄꯇꯥ ꯄꯥꯏꯕ ꯚꯣꯇꯤꯡ ꯔꯥꯏꯠ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯁ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯃꯁꯤ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏ ꯗꯤꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯤꯈꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯏꯁꯨꯁꯤ ILPꯅ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ILPꯅ ꯇꯧꯒꯗꯣꯏꯁꯤ ꯇꯣꯝꯕ ꯆꯥꯎꯕ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯃꯤ 100 ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯃꯈꯣꯏꯁꯦ ꯋꯥꯔꯀꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯣꯌꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯍꯧꯔꯅꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯇ ꯃꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯦꯇꯦꯆ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯨ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗ ꯊꯝꯍꯧꯔꯅꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯥ 3ꯒꯤ ꯄꯤꯔꯦ ꯑꯅꯗꯔ 3 months ꯑꯃ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ 3 monthsꯀꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤ ꯂꯣꯏꯔꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯔꯤꯅ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯔꯤꯅ꯭ꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯨꯞ ꯍꯣꯜ ꯑꯣꯐ ILP ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯦꯛꯁꯤꯃꯝ ꯇꯥꯏꯝ ꯂꯤꯃꯤꯠ ꯑꯃꯈꯛ ꯄꯤꯗꯦꯕ ꯀꯌꯥꯔꯛ ꯔꯤꯅ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯍꯟꯕ ꯌꯥꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯄꯤꯗꯦꯕ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯔꯨꯅꯥꯆꯜ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯇ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯆꯪꯉꯛꯏꯕ ꯑꯔꯨꯅꯥꯆꯜ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯁꯦ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯆꯪꯉꯛꯄ ꯃꯤꯌꯥꯟꯆꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯄꯥꯏꯁꯜꯂꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯏꯟꯅꯔ ꯂꯥꯏꯟ ꯄꯥꯔꯃꯤꯠ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯥꯁꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯔꯤꯅ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯨꯝ ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯒꯜ ꯑꯦꯟꯇꯥꯏꯇꯜꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃ ꯂꯝꯗꯨꯒꯤ ꯃꯄꯨ ꯄꯇꯥꯒꯤ ꯍꯣꯜꯗꯔꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠ ꯑꯃ ꯐꯪꯗꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯃꯐꯝꯗꯨꯒꯤ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟ ꯑꯃꯗꯧꯅ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯂꯩꯖꯕ ꯌꯦꯂꯣꯡꯃꯤ ꯑꯃꯗꯧꯅ ꯃꯥꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯦꯌꯔ ꯑꯣꯐ ꯂꯥꯏꯐꯁꯤꯃ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯄꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅꯅꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ILPꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯁꯣꯏꯕꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ILPꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯂꯧꯅꯔꯤꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯦꯛꯁꯟ 7 ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯤꯇꯣꯞ ꯑꯃꯅ ILPꯅꯦꯅ ꯅꯣꯇꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯖꯒꯥ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯝꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯑꯦꯀ꯭ꯋꯥꯌꯔ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯂꯝꯒꯤ ꯃꯄꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟꯁꯟꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯀꯌꯥꯔꯛ ꯁꯨꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯤꯅ꯭ꯌꯨꯋꯦꯜꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯊꯝꯗꯦꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯑꯃ ꯊꯝꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯅ ꯔꯤꯅ꯭ꯌꯨꯋꯦꯜꯁꯦ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯨꯝ ꯁꯥꯡꯊꯅ ꯂꯩꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯁꯦ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯗꯅꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯒꯤꯗꯁꯨ ꯗꯤꯃꯥꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯦ ILP ꯀꯣꯚꯔ ꯇꯧꯗꯦ ꯑꯗꯨ ꯊꯣꯔꯛꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯃꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯁꯨꯃꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡ ꯃꯃꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤꯌꯥ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯇꯒꯤ ꯆꯦꯟꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏ ꯖꯒꯥꯗꯨꯗ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯨꯃꯤꯌꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯤꯅ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁꯀꯤ ꯁꯨꯃꯤꯌꯥꯒꯨꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯤꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯏꯁꯨꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯗꯔꯒꯤ ꯂꯥꯏꯟꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠ ꯇꯨ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯇꯤ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯐꯥꯗꯔꯒꯤ ꯂꯥꯏꯟꯗ ꯔꯥꯏꯠ ꯇꯨ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯇꯤ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯁꯇꯃꯔꯤ ꯂꯣꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯕꯖꯔꯕ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯒꯤ ꯀꯁꯇꯃꯔꯤ ꯂꯣꯅꯗꯤ ꯃꯤꯇꯣꯞꯀ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝ ꯄꯥꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯈꯣꯏꯗꯒꯤ ꯄꯣꯛꯂꯛꯄ ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯗꯨꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯗꯨꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯗ ꯄꯤꯗꯦꯕ ꯅꯨꯄꯥꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇ ꯄꯤꯒꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯁꯇꯃꯔꯤ ꯂꯣꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯕ ꯁꯨꯃꯤꯌꯥꯒꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯀꯁꯇꯃꯔꯤ ꯂꯣꯅ ꯄꯤꯗꯦꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯗꯨꯗ ꯄꯤꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯆꯪꯁꯜꯂꯤꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ CABꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯂꯦꯞꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒ ILP ꯄꯤꯔꯛꯏꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯕꯤꯌꯣꯟ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯛꯇꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯇꯣꯄꯤꯛꯁꯤꯗ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯑꯣꯟꯅ ꯇꯩꯅꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯜꯂꯤꯕꯗꯤ ILP ꯅꯠꯇꯦ ILP ꯇꯥꯟꯕꯒꯤ ꯏꯍꯧ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯑꯃ ꯂꯩꯈ꯭रे ILP ꯇꯥꯟꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗ꯭ꯔꯤꯁꯤꯗꯤ CAB ꯍꯥꯏꯕꯅꯦ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ILPꯁꯤ ꯆꯠꯅꯔꯦꯅ ꯈꯜꯂꯁꯦꯕ ILP ꯆꯠꯅꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯀꯦꯞꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯆꯠꯅꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯦꯞꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯔꯂꯥꯃꯦꯟꯠꯇ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯈ꯭रे ꯑꯦꯛ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯣꯜꯂꯛꯑꯅꯤꯕ ꯍꯦꯛ ꯑꯣꯟꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ CABꯁꯤꯅ ꯑꯦꯛ ꯑꯣꯟꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯗ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯁꯦꯔꯧꯗ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯇꯦꯂꯤꯄꯇꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯁꯤꯡꯗ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯆꯪꯉꯛꯑꯒ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟ ꯑꯣꯟꯈ꯭ꯔꯅꯤꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟ ꯑꯣꯜꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯋꯥꯡ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯂꯝꯗꯝꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ
Assam Accord kisu identify tau amasung deportation tau haibaneba CAB na kaiguma chana gi bata gadi madugi Assam Accord adigi NRC gi exercise adigi akoi miyam talib khongjang sing se loinamak apagi nullify tawrani magi meaningless werani value umta leitre aduna ahan dagi oina sibu thamjagi okay haibadi CAB si akoida hoji Manipur gi oina chu yemma matamda ILPS si chanaragani haibani chana banatri adubo CAB na hana chanaraba matungda Indian citizen loi all matungda hana dai hauna leire khangiba mayam si amukhana akoida deport tawbogi adugo bogi room amadi ILPS si masidi yaudabana maram moiraga hariba ILP amadi CAB ani kheneba se documentic leigre machine ILP se kuna tande habite talmagasu madugi tuan matangka amada akoigi mathau taba adugi context sama tanjabari to hariba CAB once machine implement tawgi targadi ek olaga maduda akoigi hana lesson kre hariba akoigi illegal immigrant migrants sing asi makoi si akoina amukhana deport tawgi dugumba room amadi leitre haba phamduni ai makhatana tamu khudun laktage tamo akoigi CAB se awang polom damdagi pulap lothok piu haiba si mayam gi dimani adubu hojik se akoigi center dagi tuan ba stakeholders sing wari sare tuan ba MP sing wari sare tuan ba chief minister sing wari sare matungda hojik se muk magi part khaidoga chana ba yana bagi anyhow tawduna CAB se chana hanbar yana bhai batare kaiguma Manipur de chana roi haire adubu hojik question ama lakhre maram de akoigi CAB se hana chana ga dawri bra natragana koigi ILPS system ji hana lega dawri bra haibam lai adunga sagi ILPS system si chana di maram oibana nga sagi CAB se rai sabada hoju chi ngala ga khana ni haibagi pausu leire masi pass tawga ek onana masi implement tawba hogi taragadi masida nga sagi ekoi de hana lechaliba ekoina pamriba illegal migrants mayam se masi diport tawgi question ga nomju leite room su leite kai thambini ngi na musim tang madudi yam chumba wane kai da zik mayam su loi haire hojik kanoda karigumba CAB di soidana masidi dum pass tawgrani ek ordinary chanagrani aduga ILP gi matang se jo ILP ga CAB ga jo hojik mari thodong lenade haibadi CAB di masidi kari haidare इतिहाद लेरक्पा 2014 की डिसेंबर की लेरक्पा ngoidi Bangladesh tagi loina bakse Indian citizen on khadoi ni Indian citizen oiraba matung dagi di masai da khoi Manipur da ILP le yana hojiki highway reba dubaina matung khara ma leiba adigi amuk extend tawba adigi wa khadne ba aibadi khoina mayam na Manipur gi miyam ne kinariba Manipur se mitop mayam mitop di Indian boy gera foreigner boy gera mitop mayam na song sangai lere hoji pandi ge jiribam paina pada telepati adigi atai atai mafam sing atai mafam da su loina bak masi mayam khang na wani adum foreigner su Indian su magi pura changla ga laira bani ngai tana police su phari ba che sang document yaudra se kari gino Indian oi de bada ya man document yaudra sing je se masi adum Indian sa na su lai gra adigi India ma sa mayam or su Manipur sa changla ga eta pai ngai lai gra bani adigi jiri da ri sidi India ma sa su natte ma pan gi mi ngak ni foreigner ne yam loina ba aduna ani si chapa na channe khalasu adigi amana halasu amana kolasu Manipur di imang na mangjabagi film do dum masi laihini da akoina taliba demand di Manipur gi miyama taliba demand di akoi illegal migrants sing madu da natana akoi gi kadai Indian bu or boisu mong marin chumdana di yadana laikiba mayam di lona ba masi khangdoga masi akoi gi dum 1951 bai na haina ba demand tawribani adu 51 do madu oigera oirora madu Assam da 71 oi adu koi Manipur di 51 hari ni 51 da ina chapchana madu oini haibegi wa nateva samaina akoi mitop sing se halan gi si adagi dia masawo or su niyom chuma changhan ji je koi je ILPS na demand tawri se ju moi ji changhan gum ji haiba nateva changhan ji adu regulate tok ji haiba na aduna masigi wafam ani si koi chume hojik ama haibegi beda akoi beyond expectation haido madu ai oidi oi kaina da handaki matang da smaina si ga hi torkani haibadi thajabani na beyond expectation haibani adu Manipur gi maduna apamba hoi Manipur si apui na mamang ngai degi hongna akoi gi ILP natraga manava system ama chana oina demand to don lai aduna madugi demand do si tuminna lai makti nate khara to lai ngai si da khanghodana sai da ILPS PA haibagi beyond expectation haibagi wane aduna madumangna akoi Manipur gi miyang ya pa ma si thungani adigi Manipur leishaliba mayam si handon mangamni koi India ma cha du di phare thamu thangro ba
ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯇꯒꯤ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯩ ꯖꯤꯔꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯩ ꯃꯐꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯏꯟꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯗꯨꯗꯤ ꯊꯨꯡꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯣꯏ ILPS ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯛꯄꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯤꯕꯝ ꯈꯔꯗ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯔꯃꯛꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯩꯌꯦꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯏꯌꯦꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯛ ꯄꯥꯝꯂꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯆꯦꯟꯄ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯔꯤꯒꯨꯂꯦꯁꯟ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯆꯪꯂꯛꯂꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯔꯤꯒꯨꯂꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯝꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯇꯥꯌꯣꯟꯅꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯇꯥꯂꯝꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯁꯤꯡ ꯆꯪꯉꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯄꯔꯃꯤꯠ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯃ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯆꯪꯉꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯐꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯛ ꯄꯥꯝꯂꯤꯕ ꯑꯗꯨꯃꯛꯇꯤ ꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯇꯥꯃꯣꯁꯤꯕꯨꯗꯤ ꯀꯩ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ILPS ꯁꯤꯕꯨꯗꯤ ꯂꯩꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯃꯥꯡ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯕꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯐꯪꯗꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯐꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨ ꯐꯪꯉꯤꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯔꯤꯖꯅꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ CABꯒꯤ ꯏꯍꯧꯁꯤꯒ ꯍꯦꯛ ꯇꯥꯌꯣꯟꯅꯔꯒ ꯄꯤꯁꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤ ꯀꯩ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ certain viewers sing lady the certain comment mayam among us we respected three panelists na haibudusu I accept we adubu prospective view I would say side amta da yenga madumang na loina ma koina peniki oi maungda inselakpati ai yoinadi ai madu yajeningde aruga hairiba potsi aikoi loina gyan taminabam su mathau tai. This is not a new one, it is a chronic disease. Madu mi mamangi kotho rati adre ipajuar sanara me ai mana nena haibsu koi haide tawbadabu tawriba lakriba sigi process ta sangakriba sidi not only Manipur kakta te entire north is the lakre sigi panel discussion sigi mamang da ai maru pardi phanjom mongju ai sida phamgre se adui matangda Assam da labor problem Manipur da labor problem Arunachal da labor problem manade hojik tak da laina du la kan yadre hairapuni matam amada su 1950s gi matam da project of matam da sakma hajong hairisi 22,000 people labor si laitadana matam adu gi government pushalakhieba now it became a chronic disease in the state of Arunachal masai koi oja ibuna haibiri du soimai tawi telepathy du haibasi yai praman pibda whereas akona hangana yeng matamda telepathy si karamba chahidagi lakre yeng ta di kanagumna masi hairakpadi yai ade certain people garna indigenous ki matang de wa yang ngangre Manipur sidi yam sengna hairagadi indigenous people ki wafam lagadi koi mare yenani nga yam leire madudi madai du dang si topic ka su chanati hauji mak mayang dagi haidan leiram baduna maiti ongi basi su lei masang mami balagadi madu personal oirani ado hauji oina sahi chani dagi lakhiba kasamdong gi tobler da pol sagai em leidi moji are they used as a indigenous people either or outsider haibisule though they are Indians tilipati haiba sida leiriba asigi bihari sing asisu ningsing ba thoktringe haina hairagadi hoi adudi lali to jung chai chamagi mamangda lakhiba khara dudagi chada nauda di lakre hauji akhogi hogena jo haibiri duna swai lakre jiri dele ai isamak se jiri da leiba mak natra jo ai isagi lam lei adu kamai lakhe so ai khangi lakhiba masam je pura oina lak matam da di Assam sisu kari daronge matam amada Assami ga Bengali ga yam kan khanaba matam da Bengali singna Assami si dominate tawdra mogi language si the state language oini toromba huji bak ai gi mangda leiriba Khogendro su uramani silchar da Assami lon deba Bengali loli but still adu this is a part and parcel of silchar se Assam neba likewise matam da silat se Assam gi district oirameba partition da Pakistan haire the then 71 they the Bangladesh haire the theocratic state lakre whatever maya like hauji akoina naina kadori di penelising na pazar thamdor views idi how far it was affected how far can we solve the problem and what is the maximum meri dynamic leraga masikaya yamna lokthok sige the laktargadi amana haiba amana haibaduna this hope oiraroiba the mechanism amma puthona bohon of the some now Bruce tagisu kaisu
certain si tawragadi si tawhaningi si tawragadi si tawi expert gi either or journalist ki site jo hairaga koi combine oina pullakana si gai yani si gai yagum si have it is a lot of time hoji bill pass tawni tawroi have bau position laitring asi ibungona highway wani madu let us see which way the wind will be blow up haibam lakhini adagi student union gi su neso go puluba client duna as a whole in the haujaluba khongjang ni na ibungona su sa haibire I not yet decided to say what our final decision is. Howjik la ibadi who is the foreigner, who is the Indian haibasida mulakani. Kaino kanda I koina akuba miyeng aine he haire ise swai the BJP oina hajabanate. As a whole in Indian oina urak taragadi pisak pikera chawgera there are certain Maitis are settled in Pune. How can you say it? Bangalore su tarieba. Moisho adugi treatment taro kadra haibagi su chingnadaba leite maram aduna khoni yengadabudi tari basi akoi Khogendro khangi telepathy khakta nate mantri buki da su tare certain khara bihari khara seru su ure some part in Kalapahar da bhau ure adu moji Indian ne adu moji voting right e khone pithu ure adu sometimes moji maim da su dum chatleba Lam labor Pangdian Arunachal, the high so I was there around 10 years. Arunachal is Taurisi, Lady Mayamsi Lake, Marawari Zuleo, Parvin Asai Habido. I am the Piragadi, Muji system like Marawari Mayama, Sikim the Sule, Arunachal Zule, Moitabutawi. Yes, Moise Labor Diade. The Achoba issue like a Sagi. ILPS beyond expectation in high say. Beyond expectation, hiring no point higher as a whole in Yamatam, the Atai party they hire because I am spokesperson of BJP. BJP Gidi party with difference or regional outlook say. Stay Yam Tazava do Mamani Adana Apik rise singi. Mana kari khali magi sentiment kari nomoina kari system de leigesi khanma maram na Shri Narendra Modi na adugi yenga Amit Shah da man indication pidragde Amit Shah never implement on that part of the area maduna akoi indigenous people na kya wana leire kya amne sagat ki ho se adudagi 6 schedule su chatre adagi ILP hari ba position leitrakanda akoi de leiriba last part of the corner of India oirakanda aikoi da leiriba awabasi yenga masi tawdabi ade masina mogi solve tawnan bagi masak natana tai leiti du yengkan masi ID pirakpane na thamjage BJP nataba tai party lerambe ai lebak ning lerambe ai adom da lakchar BJP ki di constitutionally or akoi gi oiba symbolic method natre araga akoi gi principle da regional outlook ta koi yam depend tawe Maram aduna high river JC ILP ki like Bengal Assam Frontier Act whatever lies in the interest of the people of Manipur bagi praja idam Narendra Modi na un khalaga khangaga sigi pose lakpane hai wafam se si oina I thamje I believe ki India Prime Minister Narendra Modi na Manipur miyam ki tam khanbiraga koi Manipur miyam masu handi ham talaga lakpa adugumba demand do madu mangphau han boina hairiba ILP system masi thamna bagi okham do lakhibane adubu hairiba ILP system masi laiba matungda mamang dagi hauna election khraba koi gi nan Manipuri sing asi karam tawdana akoina masi report tawba masi gi mokoi dagi mokoi yelong misi chikan tawnu kan ba haiba sigi matang adi yam masaw question mani domak leiri tang thare break mojage break betung jam thanjage impact no sumeng ta do lebio मैं मुमकिन तरह मोक्शरी खरम लिबा से इस ILPS in the state beyond expectation है बिकम सी मतंग दने मखाता ना ब्रूस लाख सके ब्रूस को की अवांग पुलम नमदा CBC चना हन भाई यारो है भी मतंग सिदा ममांग से हितगे होरगा अवांग पुक से चला लिबा लूप सिंग मरुइना स्टूडेंट बॉडी सिंग से पुंछल लगा पुलअप ओइना कोगी याम चाव बॉडी मा कोगी ओइदिबा नेशोगी मखादा पुलअप ओइना जंक्शन मिनरपा अदुगा CSO सिंग मगता हारगा सो CSO मयाम मस्जिद They Nepal City, Shishom Pusalakanda, Nefip and Lakiba, Nefip Manung and Manipur, so Menpek and Lakiba. Adubu, high bussing a sea, Equigi, India government, one best stakeholders, including CSOs in Yaurga, what is how Matung the Gizi Machine, Tamasum, Kaitarapima, Mata, don't know about that. Machine Subsana loops in Aduna, Makoina, Khogendro CC, big against Handuk Lemak, Hydrasu, Karakatam, Tamasum Beck and Arton Toba. Some Hakanda, Equigi.
Arunachal Pradesh ki hana ki chief minister weba nabam taki na hai ko ji karigumba Arunachal Pradesh ki di karigumba ILP lebina ILP labor state sing se exam tawragadi aikoi CABC ka sida tawba yai and hai wapam aduga all boro student union ni make de su karigumba 6th schedule gi area sing si karigumba exam tawbiragadi CABC khanaba yai kan hai ba adu hai matung sida hojik hai badugi makha tarak poina union home minister sina tongan tongan body sing si kawra matung da Arunachal Pradesh su ILP chatnabina makoi exam tawni haidokre plus 6th schedule leiriba area sing sisu exam tawni haigre adumain haikpadagidi khogi CABC awang problem namda chanan ganu haidana achoba body ma sagalakhiba nepip kan lakhiba adu masi myam sitam tam kai thar ma min tar ko masi for example haib tare khogi housing mak khogi Manipur gi CM ki bhai tare KP against the Manipur people against CAB na masi makoina yoshi hantu e haibodi hoji bodi haidri adubu makoina ngasi si makoi su yauna gauki bani makoi gi akogi sintha lepai khongjang asi masi handokpagi paudi ngarang myam adum thengnare do sumain tawdana khogi India government na awang nung poki lamdam se leiriba khogi look myam si punjil laga awang nung puklam dam gi oipa achauba body maga semak pasida chum tama tamna si breakdown tongnabi honabi mami tabra kai thamini masiti tasengna hai matamda honabum chithoene khodi khanjai maramdi koina dum khogi historical struggle sida mi ani khak thoe have sabaga have not habang haidi between the oppressed people adu oppressor habanga ana oppressor gi mathodi kaino har kana oppressed people gi unity sagat pangamdana ba sum oppressed people sing identity do macet tana thugai ra kana makhoi sing adubu divide and rule policy sana ba haibase masi colonial remnants amne ba koi government of India na koi British sarkar dagi British lengal tagi tamau ba hai tare aduna hojik lai poti ta seng hai matamda yamra su takpi gi ba koi NEHU gi oin di hoi ta seng hai matamda Nagaland gi magi stakeholders sing for magi politicians sing na phongdok khiba Arunachal Pradesh ki phongdok khiba lai tar su ta seng na haiba matamda leibak amagi CM khaktana natraga leibak amagi politician amna phongdok kana madu state to gi unanimous oiba miam gi oiba apun ma collective decision haibani haidi area khara langani haiba wafam je thamjage maramdi hojik NEHU gi component organization oiba sing se masina di hojik CAB se totally scrap togodamni haiba gi stance da hojik su dum hongna lairi haiba tar for example Mizoram si ILP chana tarasu makoi da kemte effect oiroi Mizoram si amna protected oiba area ne hai tarasu magi sister 7 states sing sina awaba tarak taradi hayeng madugi side effect to modi su lagni haiba gi thajam na maram orkana Mizo jilai pol hai tare ko ko yam chauba khoigi apex body ama oiriba satra singi Mizoram gi makoi gi khongfam handop laite ana hauji if karigomba CABC hauji parliament ta pass to giba tarasu masina ek ondringa gi marakta natrakan ek pu olasu ai khoi gi oiba stand di Supreme Court of Fauba approach to kana masi legally fight tawni haiba gi stand do NEHU gi side gi lai hai tare aduga matang asida mu Manipur gi context pusalakanda akoi AMSU na haijeningi di taseng na hai matam na ngasi topic siga kitang mani lena na hai tare beyond expectation haise lisang sitna Manipur da inalign farming system sa nagadam ni haina irang mayam ama ihong mayam tawraga laib sigi damakta mahir kaya an punsi pikham na kre khoi gi academic atmosphere kya kai gram ne hai tare aing tumbam samang khangda na mi gi miyoi bagi mamal amaso miyoi bagi punsi gi hingba gi hak kya am khongaw na gram ne adam kana changjali ba marakta na ILP se satna hanba na traga na ILP satna ni haina bharat sarkar lauk to ke laite adi hojik yamna luraba CAB impose torom da gi timing asida kari gi damakta akhoina hojik inalign farming system gi kan ihau su laitriba ILP duga khoi synonymous oina satna bagi damakta koina Manipur people's bill haina 2018 da Manipur gi assembly na madu pass tor kana center da thagri neba masi mo hudo thamame aduga masina tongan wafam ma thangkanda hojik kep ki asuyamna irang kanba marak asida Manipur myam su hojik demand tawdriba aduga kep satna be haroi haiba marak sida ILP system se Manipur da chana gani tra extend tor gani haina haidora iba pot sigi masigi behind the logic like masigi logic behind se koin naina dabam yaroi ana luriba wafam di Manipur da hojik nariba khoi gi laina asli sang sina na yam chronic oiba disease amne ba aduna building amad nandhara kan usuk amana ngakpa ngamgadori ba habdi wahang du ne hojik lai aduna matang sida koina hajiningi di khogi cutting across party lines aduga CSO singsu aduga lengak singsu akoina hojik ILP chana dore na hare ado ILP ji su hojik chana ni na haifet akoina tajari si Bengal Eastern Frontier Regulation Act 1873 gi opposite oidone aduna
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯤꯄꯜꯁ ꯕꯤꯜꯗ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯁꯣꯞꯁ ꯑꯦꯟ ꯏꯁꯇꯥꯕ꯭ꯂꯤꯁꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯗꯒꯤ MLR-LRAꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯤꯄꯜꯁ ꯕꯤꯜ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯠ ꯑꯣꯐ ꯕꯦꯁꯤꯌꯔꯁꯦ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ILPꯁꯤꯗ ꯍꯥꯎ ꯐꯥꯔ ꯔꯤꯐ꯭ꯂꯦꯛ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯪꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯁꯥꯝ ꯑꯦꯀꯣꯔꯗꯁꯨ ꯁꯤꯒꯤ CABꯒꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯅ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯚꯥꯏꯂꯦꯠ ꯇꯧꯔꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ 2014ꯒꯤ 31 ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯥꯛꯄꯈꯩꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯏꯜꯂꯤꯒꯦꯜ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯟꯠꯁ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯅꯦꯁꯅꯦꯂꯥꯏꯁ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯁꯨ 1951ꯅ ꯀꯠ ꯑꯣꯐ ꯕꯦꯁ ꯏꯌꯔ ꯑꯣꯏꯌꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ 1980ꯗ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯏꯠꯁꯦꯜꯐ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ 1994ꯗꯁꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯁꯦ ꯔꯦꯇꯔꯦꯠ ꯇꯧꯔꯤꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯁꯥꯝ ꯑꯦꯀꯣꯔꯗ ꯑꯦꯁ ꯋꯦꯜ ꯑꯦꯁ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯦꯀꯣꯔꯗꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ CABꯁꯤꯅꯗꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ override ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤ ꯊꯨꯒꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯀꯗꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕ ꯌꯥꯕ ꯉꯝꯗꯣꯏꯅꯣ ꯁꯤꯅꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯁꯨ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯀꯌꯥꯅꯒ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤ ꯆꯠꯅꯍꯜꯂꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯇꯦꯛꯁꯟ ꯑꯦꯟ ꯗꯤꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯌꯥꯅꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯨ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯟ ꯂꯦꯇꯔ ꯑꯦꯟ ꯁ꯭ꯄꯤꯔꯤꯠ ꯆꯠꯅꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯆꯠꯅꯔꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯍꯥꯏꯁꯨ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯍꯦꯟꯁꯟꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯩꯇꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ irrespective of party BJP ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ whatever ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯥꯜꯂꯝꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒ ꯂꯩꯅꯔꯤꯕ ꯇ꯭ꯔꯁ ꯗꯤꯐꯤꯁꯤꯠꯁꯦ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯋꯥꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ the state is suppressive in nature aduna akoina kadnungda matang swai koina thal ton thok tri faubudi manipur myang khungjang lepkiroi aduga tasengna haiba matamda hojiki lakaduri fibam asigi matangda men pe poiro ne pe poiro aduga ne so lairiba JC ILPS mayam aduga paliba lengak sigasu akogi unanimous oiba decision ama lorakanda akogi debate discussion discourse am toina tawrakanda manipur gi tungi marayakse punna puminna bagi apamdu AMSU da leije ngam ngai habdi hoji mak kogi manipur chana ngani haiba ILPS se chana ngani haiba da ngari bani chana chutana dribne duga masida akogi manipur miyamna pamgada kari kari yawo doribno masida akogi manipur people's bill dawna akogi base year 1951 oiga madugi mamangda laikhiba sing adu manipur ni haina koina khangba du madui matunga lakpa sing adu koina nan manipur ni haina loba sum na chingba tungan ba manipur miyamna pamna semkhiba manipur assembly na pass okhiba adu kadai fauba reflect torokani haiba phong ngamdri aduga mamangna su lengak na pi khiba tungan thadba kya ama pi den lakhiba na mora morga hoji still makoida apprehension lairi aduna kongjeng asi hanba laikhiro haba phamdoni ai makhatana Malem Mangal chike masagi phi Manipur people's bill ziga yengna matamda akogi Bengal State Frontier Regulation 1873 jidi masigi makhada akogi ILPC bagi wafam dilai adubu akoi Manipur miyamna pamna pi khiba masagi SNPB derba bill dudi hoi usdum adum SNP den lairi ada masdai sida makoina ILP purakani di hairaga Manipur miyamna tan kiba kogi ILP Manipur miyamna pam kiba dream habitare lairi ban non Manipur sing asi khatokpa aduga makoise muk regulate tawa thamba haibu pham dumadi hojik nauna lakadori ba ILP sili yaura haibisi mingi sayu thanbikre aduna masigi ani difference yengam matungda hojik makti already miyam la shingrabnina Indian citizenship olhal laga makoise anyhow tawduna adum laihenbagi wakhalon ama laibani haibisida kai thambini ahanbada kanogi direct question se lak da nasai BJP spokesperson na haibigi medo aduda ai point amani kakta supplement tawjagi ahanbada Pune da Bangalore da Manipur gi wangmada Manipuri macha singa thaba inghang tawraga satra oina leibagi makhoi type of resident settlement sega Manipur da non Manipuri sing mapandagi laaga Manipur relation basically am khenei aduga threat perception ju khenei makhoi dadi akoi lising tara leyo matamda makhoi da problem leite akoi stai da mi lising manga leib da koi da problem lei maram di akoi gi ngasai gi community gi magi keno se size se aduga akoi gi keno se yamna limited oibanina madugi achoba problem amani adegi ani subadana yam toina Manipur government na ngasai gi 1980 amasung 1994 gi agreement AMSU amasung government of Manipur ga tangkak ani da tongraga lakpase masi akoi gi tripartite to accord na te na hai yam toina hai bada akoi Assam gi accord na Assam government Assam gi ASU AGP amasung central government yaudaba adugumba agreement na hai masi makoi misinterpretation ni makoi misunderstanding ni agreement haibasi tripartite oidraga suyai between two or more parties haibani aduga mastai the government ki side ki representative si government of Manipur ni ada government of Manipur haibasi kanano haib amuk yenga gadi apani Indian constitution gi article 12 ta state haidana magi definition am khag yauri madudai da state haibasi kana oibi parliament amasung central government oibi ahanmada ani subada state government amasung state legislature oibi ahum subada khoi local authorities haidana panchayat municipalities ADCs district council regional council oibi aduna adugi point to masu panbiragano maramdi accord haibasi party ani gi manunga tonaba yai
party si central government OBI state government OBI adumale aduga makha tarakpada point amana hauziki keno se ILP gi ngasai gi ports data ahanmada ILP se Manipur da 1873 da kai gi damakta apply torom de bano torom de 1873 da aduna khoi Bengal gi eastern thangba frontier haibane aduna Assam da aduga Assam gi magi Assam su loinamak ILP chanaram nate ba aduna hoji akoina lai si Arunachal Pradesh ki jaga khara Arunachal Pradesh adegi Nagaland amasung Mizoram akoi si undivided Assam gi part ama oirambagi damakta matam amagi Bengal gi eastern frontier oibagi damakta makhoi apply toramani then Manipur gi oina di matam da 1873 da kai gi damakta apply toram dinu haigadi Manipur was not a part of British India 1891 da khoi gi British ka toraga Manipur si sangi bani adu princely state ama oina British India gi part amasung oirakte aduga Manipur gi oina kai lejerami haigadi masagi ngasai gi 1950 ki November 18 da Assam ki Chief Commissioner Hemant Singh na mane abrogate taugiba akoi gi permit system haisi masi ILP natte masi akoi gi visa system ga chap mane aduga hojiki ILP ga kari khane haragadi hojiki ILP chatnari ba Bengal Eastern Frontier Regulation gi ILP cd the state do not have the power to deport any foreigners or any intruders influx live sing sa makoi se deport taugi mo na power laite adu Manipur da 1950 da lauthokriba adugumba visa system sidi matamdu da Manipur se maning tambaleba ama oibanina mapandegi changakpa any kind of person sing se Manipur government na pamdre hagadi moi se masagi maram da halan gi bangame adugi authority du khenay ILP ga Manipur le mi 1950 se ga aduni aduga hojiki ngasai thambiri ba pot da ILP sina Manipur gi hojiki laiba miyam gi apamba iho movement sai da satisfaction pi bra hagadi pi de sigi maram haizer ke ngasai gi mayamna pamisi neso adegi nefif amasung main pek na hana lobiramba makoi gi stand se akoi north east election graba Assam dasu Arunachal Pradesh dasu chama hazongi adegi Assam gi ngasai gi NRC tawribada 19 lakhs lemhoriba adegi akoi Tripura da leigiba Bengalis mayam ma Bangladesh gi changa ga leigiba mayam ma Manipur dasu jiriba amasung tonga tonga bahum singa election gi ba singa se makoi singa se hana identify taroga deport tobigo haibane madugi deportation se masi tawdana ILP chatnarani 6 schedule chatnabada ILP chatnabada kemna soi haragadi meaningless ne it doesn't have any meaning at all aduna ahad bada Manipur miyam na yagadoi se kram kandano north east na yagadoi se north east ki miyam na yagadoi se kram kandano haragadi hairiba illegal foreigners sanction giver sing se settle toroga lagiba sing se identify tawbiu deportation tawbiu adugi matungda khoi yani adugi matungda ILP chatnaraga su no problem but hana lesson graba mafam sing asida onongpo ki lamdam sing asida lesson graba miyoi sing ase detect tawdana deport tawdana akoigi ILP natragana 6 schedule na akoigi kalani exam tawrani habadudi miyam da utchai bane aduna madudai da miyam thajaningai maram leite stand yam mek senga lahoningi masi achouba namtha ma oigani ILP da adugumba akoigi Manipur government na mapandagi lakpa miyoi amabo akoi deport tawnabagi mai authority leite aduma thamjage adigi hoji habiriba Manipur People Bill 2018 gi se si sune hoji ke aina haijaba jaga da chapana tai maram di ngasagi deport tawnana bagi authority se hoji leireba Indian constitution gi structure da di central government matom da pi state government da pi de aduna aikoina pamai ba foreigners go back aina Assam Manipur da haukhriba matam dagi ihau sing asidi mapan dagi changchal aga leisen graba sing se tan thokho makoi gi maram namda halan bigo haibane madu halana bagi authority se leitana aikoina any type of bill semba ILP chatna se Manipur miyam gi apam nate aduna deportation compulsory madu tawgadabne madu tawjigoi di no acceptance ILP su accept tawroi kep su accept tawroi kogi Manipur hoji hoji ILP chana gani haina miyam na harauna bagi mawong sum lakliba si masi harauna ngai oide habani maruina mamang 1950 da kogi matam dugi kogi chief commissioner lauthokhiba dum laba visa system adudi koi matam aduda kogi Manipur si koi princely state amoi independent state amoi leiba maramna maduda koina koi deport tawning ba haibadi koina pamdaba palmi mi singa si amuk khana halan khiba matam da madui power le medubu kogi BFI and kanariba Bengal Eastern Frontier Regulation 1873 gi makha da lakadoriba ILP system singa sidadi only koina regulator thambane du sum koina pamba makoi mathok tabai matungina adum renew tawraga dum leiba yabagi keno process mawong haiba tare aduga akoina haiba mioi singa se akoida yamna akoi hinjalakpadagi influx miyam hinjalakpadagi madu ko report tawgi hairagadi haiba system sinasu lobung amdre dana Manipur miyam gi apambadi maruina lei hojik leiba hana hinjalakraba kogi mitop singa se
खंदोक पीबा तो खंदोक मतुंग दा अमुक मकोई सिंग असे अमुक रिपोर्ट तौ की बहाय वफम असी याउदना हौजिक लाइबा अखोगी आईएलपी चनरगनी हाइबा वफम असिदि अखोइदा अखोगी मिनम बाय तारे अखोइदा नमथाक तौबगी दुमबय नमी चाव ताई हाइबनी मरुइना केब असी चनमी दमुता अदो सी मतंग सिदा मकै थमिनि कि तंग थमिनि पीद्रबसु पाखमनि जो हाइबा ताई हजुक्ति केब से मसिदि सुखोइ सोइदना पास तौखरनि चनरनि अदगी मियामना पामगेरा पामोइरा अदगी हाना पामबोइ जुमा फम मतंगी कंडीशन मतुंगिना पामद्रे हारेबसु आईएलपी सेसु सोइदना मणिपुर दा मसिसु लाने सैजिदा अइना असद कोट तौनिबा मागासिसि जेसी आईएलपीएस की कन्वेनर ना वाफम खरा आई फोंदोकिब्रा इन खल्ले अदगी हुजिकसु ब्रूसनसु हुजिक हाइ हेनोनि हुजिकती लैबा फियम सैजिदा होय अखोइना पामदबगी अखोइ चगिरम थोप खोंजंग डेमोक्रेटिक अबा खोंजंग जिंग मसी यारोय हाइना नेसो ना चंगजल लैबा अदि नेसो एज ए पार्ट ऑफ नेसो एमसो ना चंगजल लैबा सिदि दम मसी चगिरम जो थुइ चंगजल करेन खल्ले अदुबो कदी करम फियम दा अखोइ मणिपुर गी मियामना अपा लैरिबा अपा मसिंग असे मसी ताहनबा यागदगे मदुगी मतंग दुदा साइ एनजेसी एलपीएस ना आइबसु गवर्नमेंट का अदि लैरिबा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जेसी एलपीएस पु ओरो मेन पु पेक पु ओरो अदि एमसु ओरो सिगा पुन्ना खनरगा तौबु याबदु गवर्नमेंट का पड्ड तौबिनबगे पाम अमा फोंदोए मदु आइदि मसे होय समुंगदना लैबा अदि मदुगी महत्तुदा आइदि यासननबा फिवम आइजे होय अदु कंप्रोमाइज तौरजि हाइबगी वानते करमाइन तौरगा मणिपुर गी मियामगी अपामसी थुंहनबा याबरा अदि कई कई तौबु याबगे हाइबदो पुन्ना खनबा अमा आइदि दरकार ओइब्रा खले मसी अरुणाचल प्रदेश की बतांग दसु दम मसी अरुणाचल प्रदेश की आइजु खरा दम आई खरा समनाबा खोनाबा दम तवे मोय दसु आईएलपी चने हारसु मोय आईएलपी चनाबगी मदु मोय मीना दम कछु मसी काय इफेक्टिव ओइदे मोय जो दम हाया काना दबा पोने दम हाय अदुने अदुना मसी अदुना अखोइ नागालैंड सु दम गाय अदिगी मिजोराम सु दम गाय तौरि दनेबा आईएलपी हाना चनबा लमने दु केप्ति यारोय न मोय दम हायबा अदुबो यारोयना फना कोइ स्वाइद लाउजबो वानी केप्ति सोइदना पास तौखरनि मसिदि अदम याम सेंगाबो वानी अमदु पास तौबदुदा खतंग काय हाइदरे अखोइ मियामगी पेंदबदु हंदहननबा ओइगेरा अमा ओइगेरा आईएलपी पिरक अजुदी पिरानी अदुना आइना पामजबदि लैरिबा मयामजे लोइना चुंगसनरगा चुंगसनरगा मियामगी ओन याखदो मौद थबक तौबदो आई मदु चुमेना थमजनि याम नुंगाइजे हाइबदि अखोगी आईएलपीएस पिरानी आइबदि मखोई केप असी ओपोज तौरुबा केप के मरक्ता लैरिबा दो खतंग दो मसुनेम थनबा दुगा ममांगदसु मणिपुर मियाम तांगिबा लेबा मरमना हाइबा आईएलपीएस पिरकलगसु मसी मखा तारकपदा होगी लाकदोइबा कॉन्सिक्वेंस मैम अदुगा मणिपुर मैम पामे मैम असी लैरिबा लुक मैम लैरिबा छात्र की लुक लैरिबा सीएसओ सिंग असी पुल्लगा गवर्नमेंट का पुन्ना वारी सानरगा कोई लमदम सी गोइना कई फगतगे हाइबदुदि अमुक पुन्ना तानारगा थबा पांगतोकपना फगने हाइबनि मसी मतंगे अमुक थमिनि मरवइना कोइ चीफ मिनिस्टरसु I think Sajo Haigre, Mr. Viren is a dynamic. He was go forward and do at his maximum level and try to cooperate with CSOs or whatever student wing or Natrega Samaj, the lady Tomdik Harry. Madiadum Pamzeri, Tanasi Harry. I think I say, Kogi Marupna, Imuna Haibado, I want to justify to the Satra Nataba. I Tinjina Haibadu no idea, Bangalore, Yum settled Torogan Pumangalay, Punaja Sam Tratet. Masi adom do in the west or gumjing as I have you do to me, Satro in a labor, not of Dili the Sule, no that Sule, you pit the Sule. I do look to us ever. Was he? I do the Aina side point of justification, they want the clarity and copies away one. Satra late they hide the to settle the Rogal labor, Missu lay hibernate. I do a quinny and do me and say, Yam Kuna Yang Wimatam, the 21st century Bolusa Lacadore. Ada area, Dukitan Yanaba Yanaba Yadaba, Iria Sulani, Israel Gauzik. Palestinian gasu loidri adun akko ki sodum legine koi dimajo adu I could a demographic the Kenai me I jukang Maharashtra the I could Maiti Lakra levidine I'm the cannibal so the whereas a way that you Lagamanatini listening any happen whatsoever I went there and zero the soy ureba Nanukunda su ureba una Bruce hoy pokla kare una koi lagre una sum I sangreba luri ko sende humanity have a poramaka thangalam matam de ko so awable ngangi ba issue ibungo Bruce
humanity do yang pada su awam sulai maduma government da sulai ado as a government or the sulai tawun su North East region ki wena lejeri ba ko yellow mi karamai kan ga de have ki mechanism da ibung oso ai jo ko oi jang chalin na karai da flexibility kharan le raga di adu da approach ta roga in timely bound da koi ta hosi have du ne ba ina thamje ni I am not against what the demand you have said but the question is amicable solution am porokta de certain sacrifice kar koi yeng da ba yar oi ba ai kaptana dum kaino wayen to wai du di yar oi da na ai ngasi ki discussion na si kudong cha ba lo jar ga ro na hai jen ning di punje laga yam thuna within short framework of 10 days it may be 15 days I think sam ni sang ne ba highway one don't do mayam la ki na da ibungo bruce hogi tarf da ki su akan ba kare hai tare si ohen ningi okay now you are the father of our Manipur entire regional outlook lay hai gudi north east ki region ki miyam na pami di hana sanga krami singe tam thok pane yes adugi area dra don't and do khar di lak padi yes BJP ki oina so akoi gi oina hona jagani adu ma Manipur ki miyam na pami ba ektam akoi na random ya ba me am se identify to ba adu ma se matam pulu re to ni mathang da mu khana ta sa lo jage ko gi BJP ki maike da ki show Manipur miyam na pami ba ko gi identify to ba nan Manipur sing adu report to ba FCC akoi masen punna khana minaraga amuk maduda kai kai to ba ya ba ge haiba du khana se haiba ni du hai ba khana ba hai ba to me am se to dinga ho se bi pass to dore adu hana lairam ba ko gi Indian citizen oina nataba ko gi tungan ba foreigner me am sang khiba adu ga khoi di khang gi ba masing langam du kaya sidi ko gi CBSC hek on hi matam da su soi soi den maki Indian citizen olaga ni adu olaba matung da karamna ILPS gi marumda aikoina makoi asi khantok laga kamaina report to ya ga tagi haibu di matamna purpa koi punangai minasi duga masida su koi loop sing amadi tuan political parties punjal laga amatta oibagi koi wareba dollar ga khona minasi haibi wa phami phambirli matang swada ngasi gi di koi manung nei thawsul sinjal ngasi thar masida panelist sing na saw yabi nam thar phonu sari masini ngasi gi manung nei thar masi kam to gi haibu koi gi impact news ki email id impactnews@gmail.com to koi gi Facebook page ta khan bi pe ya ga ngasi gi ni kan be thini jari khurub jari